ali nema on potrebe, siluje, čovjek je u to vrijeme sam bio kafedžija, čovjek ima para, može uvijek da plati takvu jednu, jel? Jer pazi, ljubav je izmislila sirotinja, da bi džabe došli do one stvari, jel? A mi koji imamo neki dinar u džepu, mi platimo, odradi, hvala, doviđenja. Zašto postoje po Nemačkoj i po pravim zemljama postoje te javne kuće, u Nemačkoj se to zove PUF, Guten Tag, was kostet ein Prc, 50 mark, platiš, odradiš, Wiedersehen i doviđenja. Zato treba i ovdje to legalizovati, onda nema silovanja, nema ništa, platiš i doviđenja. Jel? I ja sam dokazao da nisam to radio, to jest da je nisam silovao, da nisam imao potrebu za tome, jer kažem, ona je meni lajala na Bobana i mene je Nada Komlenac jednog momenta pitala, pa znam gospodine Mihajlo, vi ste tad imali 41-2 godine, ona je imala 20, kako ona tako mlada s vama, ja njoj kažem ovako, gospođo, iz poštovanja prema Stojkoviću, a Stojković to je bilo tad 100 maraka, iz poštovanja prema Stojkoviću mene nijedna nije odbila. Mogu sam da budem i bez uveta i bez nosa, ali brate, kad vide Stojkovića, i na kraju da ne dužim priču, ja sam oslobođen.